Ebyamagara mbikchibo kazire health products. musibire kurungi uriyo masibire aha TV West we bari munonga no korecha amani akwanchanje kuretera wamanye biri kugenda umunsi kandi uzaha page nabatahi bawe reka kusigara inyuma ko kumpura bajango rye nyuma y'amahurire nibanyeta cyo butungi charity kandi asikonde gitwaye gitom program Ebyamagara eri kutushikibwaho abakazire health products abine byo kubya birungi ebiri kushemeza amagara gitu nabwo cyo munywano wanje zahaduke kuri hihi abo kwa byo maduka go no mwihanga literi ya Uganda utunge cyo kunywa icabakazire akasente nakache kugira ngo nanye niwe ntubantu kabasa ngenu twaheza kurugokwe inkumanyisa umwabazi yogu nsa kwantu gamba kwatena nendya erikubasa kushemeza amagara gitu kandi kabasa kugatombuteka ebintu biganira kugira ngo bundi hakajiro wahonokaho omunjere yo kurya okushemeire mbwene twine nutritionist ningashi oyino bukugu ombyendya nendisa omwami Phillip Besigye nkabutosha tuyiraha nitwe okutuganirira hanshunganizo zumwe mbwene aba Christmas season eji no manyanti kira kurya tukagwempi kandi kimfuteka mutishemerire mbwenda bwo twine kubantu kangayo kace tukareba okutwine kubantu twazombwire nkobu obwo kurisa amani nyubeta Christmas so twareba ahachi bari kweta okurya okuri kutugarura amani eating for energy no twenda kutandikiraho naza kongera kutoyanjura of course then nabwanyuma turebe inshongeji najigamba hoki katumwakire tutandikiraho Dr. twakwakira nashemererwa kubashanga tabaruko muhanda yego gagarya amani agakwimusya gakakutambuza gakakureta gakakosya chonchi manyisa ngorire byo kuriye biri kwa amani kandi ngari kungambisa kandi ngori kugambisa ko gamba ebyo kuriya ebiri kwa amani ati nyebuza hine biri kwa kindi apart from amani then tubone twese bahari iki ariho ibiri kubasa kwa kamani. Yes. Okay, yeah. Kandi harabu biri kubasa kwiriza amani garenje serisi. Gakogaho. Okay. Nabwo icyo umuntu kwari kubona amanya icyari kwenda mu byo kurya. Kandi akamanya uko amani gari gukora mu mubiri. Nikimuhangwira kutora n'ibyo kurya no kubirya umuringo gwishemere kuba niwe muyamba. Nabwo icyo waheza kwitegereza ngo kuri kicweka cyo mubiri cyona nkikoresa amani kandi nibona yetenga amani gukora ibyaheru wagenderera kuronda ibyo kurya ibyo no watandika urugendo urwo kurengo amani agoyine nigingana n'iki cyo uri gukora konka ticyaburije kushanga umuntu nakigenderera. Yes. Kandi ticyaburije kushanga ngo buri muntu wena namanya ngo amana guri kubuyine ibiceka shanjwa harigana nibiyamba ibiceka iby'umunda y'uruhu gukora yaba ni mutima yani kine yani bihaha n'ibindi biceka mu mubiri n'emikorere y'umubiri nitwara amani gari kwingana ibiceka shanjwa harigana y'amana guri kuyombyo kurya ibyo rukorire rero biceka 30 nibyo biri kuyamba okukora imirimo yahiro ukugamba ukwisya ukureba no kuhinga n'ibindi. Okay. Kandi kiba kikuru umuti yamanya ngo ibyo kurya byo uri kurya amana gubine nigije kwingana n'amani garabirugamo ntabwo yaco ko kuza kureba imirire yitu ushanga ngo tukega guteka eyindi guteka ngo ikabe nshobe mbango munonga aha muntu kwega guteka abo koko guteka ibyo kurya tibiri gumwa binamani gubyabine bicari bibisi hate cyo kije kituma washanga nk'umuntu nabasa kurya ayigute umunda kunkata kigusiro mu mubiri. Sure. How can that happen? Hey. I can imagine In the nijoro. Yes. In the yijoro tiri kurenga. Konka ebyani byetinga umubiri byo tikibikashire.
nturi gushangira umuntu rero ati nahaga kunka nanyipira ncyayenda kurya ego haza bamwe na bimwe byo kurya ibyo bikuburira ahabwo kubikoraho kubi ubitorana kubi ubitebekanisa kubi ubifutana kubi birugamo kace ntabwo yaco buri cyo kurya cyo ni kitwine ni kiyambana n'umubiri kandi kiyambana n'ibindi byo kurya biryo mu byo byo kurya ukubaza kurugamo icyo kiri kombe ko mubiri kikakwereza amani rero ago mani umubiri gagakoza kureba ngo imikorere y'umubiri yabaho kandi kije kuba kiri kikuru ukumanya n'ibicweka by'umubiri uko bikoresa gomani ona sharherisho hariho no hariho umukono hariho kibero hariho ona shindabiheza ati nureba nk'ibyo biwagamba kurunurira ngo uti byabanza byabe bitekateko bikije nk'ibigambo hati bya bitari gushobora true nabwo eco ikiri kutegeka eco kiryo mu mutwe azo umutwe ogu benji tibari kurenza yakiriye mwene ceka y'ubwonko konka igikiriye mwene ceka ko kuza kureba mubiri ushagira inka 2% konka ne kurisa amani gari kwingana bice kabiri na mukaga arigana byamana gari korerwa mu mubiri kongati yo yokori kuba uri kukimanya ukamana ibyo kurya ci ibiri kuyamba mununga ubwonko gukora ukabitora ni reco nuje kuba watora n'ibyo kurya biraze kuyamba ubwonko gukora kandi uri kumanga ubwonko nibwo buri gusibukaho imikorere ya buri kintu cona mu mubiri niyo CPU yo mu mubiri kuko wacigamba nahabwe ejo washanga ngo ibyo kurya byorire bitekire nuje kuboferirwa umuntu uri kubona yenda amani umubyo kurya ndaza kuronda ibyo kurya ibigine kandi ibigine nebibisi waza kuronda ibyo kurya ibye biri kubasa kuhereza ubwonko amani nuza kuronda ibyo kurya icyo kubanza ibiri musukari eyo buhangwa nuza kuronda ibyo kurya irimwe nyombeka mubiri nuza kuronda ibyo kurya irimwe bishaje byorobi kandi nuza kunywa amazi icyo kiyambe ukutebekanise icyo kiraza umushagama kikayamba ubwonko kubasa gukora ibyo kurya nk'ibyo kuri kubona ureba ibijuma aza kukira mununga ibyi byatandika kusya nibikwiriza icyo ikiri kubasa kuhereza sukari n'amashanyarazi agari kubasa kukozesibwa mu mutwe bene uko muyembo gwatandika kusya umuyembo gwatandika kusya inanasi yatandika kusya n'ibindi ibiri kuba byahire mununga nibyo bitayine mugasho umuntu waronda imboga izirangiye yacishubwe akazikora amashande ninga akazitekaho kace nawe yatoma umubiri ikintu amani agari kuza kuyamba ibyo kurya byorire ukubasa kwinika mu kiri gukora mu mubiri kandi hijarugamo agani mashanyarazi agari ku rugo mu mababi agaruga hizoba agari kuza kuyamba kureba ngo ubwonko bwatunga amani agari kumara turya bwonko nko yinabuzamo umuntu waronda ibyo kurya nke bitakuri nkamuhogo nkemondi nkomugusha nkoburo naba yatuma umubiri ikekoriire myonyo hamwe n'imbangirizi iziri kuza kuhwera ibyo kurya ibiri kombeka ibyo kurya by'ibishashu n'ibyo kurya byekorire sukari ukihinduka eco ikirarugamo amani agaza umushagama gakaza umutwe kandi gakarwegwe kashuma gakayamba umubiri gukora umuntu wanywa amazi naba yatuma umubiri ikiri kuza gukoresha ubwo mu bwonko azi ubwonko buryo biceka kinana na bitana harigana amazi kandi amazi gariho kuhwera buri cyo kurya cona ukubasa gukora kurunje ahubwo kuba kuko uri kureba noti kukakoresha amazi nushigisha ukakoresha amazi n'umubiri nikoresha amazi ukutebekanise byo kurya ukubitambuza no kubikoze so mu mubiri
kandi amizgo nago mutano kuruga habinde biturukwana tukozesa ahubwo kuba nigataho mu mubiri nkamezi gagokoro mu mubiri nkamezi gashohora nkamezi tigari kugwera rubajo ntabwo ecurije kushaka ngo tigahindura byo kurya kunka gabiyamba kuba ico mugasho rero byo kurya ibyo bicaheza kuyambugwa mutwe ureberire ibya yombeka ahubwo bwonko ruteka kubwombeke nkora yabwo ukatemo ibyabe hamani ahubwo bigetenga amani kandi ukatayo iri kuza kutegeka ubutagasi ibintu biza kurugumbisha nuje kushanga ngo wayitebekanisa okukwehereza amani agatari mu bwonko turukije kugatunga mu mubiri ahubwo kuba ubwonko nibumanya ikiri kugenda mu misho mu mubiri gona nanaza kugira ngo nkwate chikopo buri cyasi buko mu mutwe kandi kuno gushanga ngo cyaremera kurenga hundi kubasa nubwo nkuje kuja go kitiraza niye twara twamara nabwo cyo noreba kuri so bwonko n'ikintu kikuru munonga tushimire kutandikana naco kandi ibyo kurya ibyo ibiri kuyamba nabyo ni bikuru byo kumanya kandi ukibuza ubwonko bwawe bukoraga ryari rero ukibuza ibyo byo shimire kubona ubiryo mu bwireki kandi kumara bwireki hateje nchanche manyisa ngo almost every day shime kwa nyinde hecho kurya ikiri kwereza ubwonko bwanje amani nicyeco Ebyamagara mbikchibo kazire health products. Ebyamagara mbikchibo kazire health products. hata nanyenda ngo turebe wiki yemwe biro mushanju hata nanyenda ngo mpereze nkakatebo uje tumene cyane nkorwa kubanza hato ry'inkeki urwa kabiri utaho no bawarisaje bwonko bwawe nangu canje basikogwa ariyo natureba agenda bene ko yaje handika nko kweri okutira kugira ngo arireryo ubundi aho akabasa kubona agamana gutiriyo nitugamba katugire uyu mukomukashisha wanyugira si ya miss meno gona atanditsira doctor ayi ngabakamba atkora ubiro tari kuchikora nagagarurago kanosha nagarira naganyura empty stomach aza nico kirunje kuganywa mu nda hatine kirimo yes kuri kuganywa gijaga yamba kubasa kuboneza mu ndomo gijaga yamba kubobeza imisi kandi nubwo kubureba ngo bwire cyo kukoza mboro byoroherwa mbwe ni intekateka ngo wamare ishanka munano byami okay kandi nyo wabyamasha mwenda then shayi 12 nkimuka mwenda zikiro echo nyo twiza kukirebaho ahabwenshi uri kubasa kubyameza ushaho kimuki 12 kandi ukashanga tine mani habwo kuba hariho okoshimire kumuzaho mubire nabwo wano yenda ngo amani gakora okay kungati we muko mukashisha wanyinjogira si yamezi katugende kibuzuma waheza emwe eje mwe okay weza kumugwa mu kitanda mwe no mbiri gwe ni gubani kugambira ngo yegorore no kwegorora kwagukiriyo munafuga ukutebeza ngo hasanye ndo yegorora umukwegororo kwe nubona utambuza amezi nutambuze shagama nutambuzo mwisyo kandi no yamba no mubiri okurugomo umumbera yo turo kuzo mumbera iyo gukora kampa myungu wa mazira no kwitira twize hatabuturu kugambira oyi no muneke bishitwize iki uturu kufukana ingo twatagagatamo abantu bengi ni bakira kukunda gari kutagata kindi kumenya bakatandika bata kunka kiri kushemeza nicuri kukozesa Noaliza tuwana baga kutagata tombero no kubongera kwa mana ati energy newa mu nushango taji hona kutegereriza we nushango taji aga kufuka tugoga kutwimusye mutoroka hurra wa hata gari kufuka gine nko garite kurete shagama heihi noruko agari kose gine nko gari gujirizayo sicho banacho batwatecho kunka gari kufuka gine nko gari kurete ro kwekanga no yefunya agari kutagataga ni nko kuri gutuma washashanuka
kanabure cyo kwihamo hati ngende nagaye mwene ekirunja miza gari kufuka ningo gari kuchira y'uburunje kuchira mununga kuri kuba wimuko mukasheshe agari kufuka gine nko gari kwiyongera kutambuza ishaka mabu kuba nuri agaji leta aharuhu gari kushana nagaji twara ku rugaro ate naraga mu kukinabira nahereze kunywa mizi we n'umuneke gwa mbogo ya gushubura gurya aza umuneke gwa mbogo ya borobi batube injini bagufutana kubi nibamera kwe nubu nabo borobi ugufutane gunoke hati yaho kurugirira okuri kubori ninga ukoreire no wasakurira no wenda kweyongerayo kungaro umuntu uri kurya umuneke ogwe ninga kongeraho gwa kabiri chance kaba yaho konke cyo cyo kiri kubaho hati nushanga umuntu nayenda katogo nayenda chai nayenda ubushera bw'enkombe ningarize hamahoro nagaga bushagura kayakaba hati nyenda ngo urebe katu rebe nk'akatogo akabantu biji bari kukira kubona bakozesa haza katogo ako washanga munake bitoke n'ebihimba kari ikindi kiriho n'utagatangira kurya ako katogo karabe kariho mukoro nyanya n'urutunguru na karoti na cucumber na avocado bibisi nibyiza kuyamba ukanje kanje ibyo byo kurya nibyiza kuba birimo enyombe kamubiri nibyiza kuba birimo mbanjirize nibyiza kuba birimo imyonyo nabwo eco ntija kurugamo eco icyabasa kurugamo sukari n'amashanyarazi agarayamba umubiri kugira amani kuko turi kubanduza mu mutwe hata naraga gwanje guriye hata nahika katogo ningo warya katogo umuneke yenda nabagurekere katugire ngo wabanduza umuneke akatogo mabari yo bakatireka rusa ninge ubutaka kateiro kungo mudacika nka 30 kahiri uriyo no karya hati yagrasi yamezi gwamuneke gwarya byatebekanisize yenda nayo iyetegwire kwakira so hata katogo nyine kwa nintaho biriye bisi no bitaho biriya ijuka buri kurya ushemere kubona wishwaniriza ngo nonyuka tino umuntu uri kunyuka atari koresa bunyasi atacyo bachikwate nanye tino umuntu ari kunyuka atari kwenda shande tino umuntu ari kurya atari kwenda shaga so buri kurya nshime kwa nyine ho mutete ecyo kunyukisa eco haze byanyuka hati yo mukakatogo rwa rutunguru rwa runyanya ya cukamba ya avocado nango bintu na twadodo batukanjiza ahanakeje ha mu muriro kace turiye mikucu ukatutaho nchikuera chango batarita bo kuji nanke ko ikasye kabo mwekirisa yaho mwekirisa buri tete kwinire mu gashu kongejo tikiri kubazibira kugirya haze kabushanga mu kwetine mu gashu ntabwo eco ko rweba oyeterekanisi zotyo ukabirya hazo kwetwara tariye pakupaku nintera nimera mu ndinde ho ndonyemerire mutansugana kandi aho ti wabanjagura ubu wabanjagura tibyaza kwemerera mu nda byakwemerera mu nda biri bya rugo mu kanwa bitanogire kandi uko bya rugo mu kanwa bitanogire niko bitarakwemani ko bitarakora ikigenderwa cy'abantu babirira ahubwo kwa byo byonke binamani nibitekwa kuhinduka iki kiri kubasa kuhinduka amani umbiri w'umuntu abo kwa binamani nke byo kurya ahubwo kwa nabyo ndenda ko nke byo kurya konki wononda kubyamamani gubine mugakora umbiri w'umuntu njoranga yatirire amino umukano kugira ngo bifutane binoge oyatagure ubucweka bw'ibyo byo kurya buri kure ikigiye kureye so nyine kuba nshitamijo mukanya karungi kawire nkuyo nkabifutana je mpora uri kwetwara ahubwo kuba uko uri kweyongera kwifutana niko biri kweyongera kwereza ikibyine kandi ko uri kubito mu kanwa
ukatandika kubikanja kanje umubiri gwe niguba gutireho kamera ya leta ki nikingana ki nikishwa ki nikitengwa nkai nikitengwa mu bwinji buri kwingana ki nabwo eco okurya uri kufutana nuba noho umubiri iki wa leta no katugire ngo cyagabwe tumbetsere biriya kinamani icyumbe kirese nk'ebihimba yes noenda kukikanja kanje gukirwe mu kirikombe ko muntu nabwo ico kitekwa kurwo mu mbera y'ebihimba ziri mu mbera iryaho irambukwize iyo mubiri gurakoze se kikafitinga mu constitution iyo mubiri gomwe okay hanyuma miza mukasheshe ayitero twanje tururuku uwo mwene toto mukasheshe tukufuka na ryo muneke gwabogoya nahika katogo kanje nataho biriye bibisi biriyo mukasheshe biriyo mushanka zini 5 naho naryaje hati nkiriyo ni kuranizo mucamushana na umwazi kunkashikariho uri kwenda kurwo mukazi takayikirisha ibiri akarga yarira katogo okay buriyo mukwari kanchirize ndi buriyo mahu yakarira it is okay kunka hariho ubwo wanywa chai yateka chai yamate ninga yateka umukaro wayine umugati bingi no babineho umugati namuhoge sikire abandi bineho mugo bumwetekire bumwesikire undi jwarazi yo munakeje mu kiyunga ashanga hariho bibisigire hoje cyo timubindetere iyo buhoro kunga yanywa chai iri muki iri mushikari irimo n'amate irimo n'amajani nabona tutete Dr. Ntitamu akatete akadarasini na twakorovuze Ntitamu ko kubitire mwebyo nubo ukozire ikintu kikuru munonga mwe nakorokanwa sorry hati wakwata amate gente ngubateka mu chai yes wagatama amajani yes kunkaga chari ya gente yes koruka tamaka tangahuzi ukatamu cloves ezo ukatamu mudarasini ukatamu cardamom ukatamu n'urushenda yego Dr. Reka kunkanga ishende je yite abutosha kamurari okay umucayi nekora okay kandi iri gukora je munonga ni black pepper yes hati ebye kori kubitamu bija bikwata ebirisa biri byaniriza kuri sente ebyabiriye byente nyeginduye ni nyenda hati obyatagura byoroba bikarurengo rwo kubasa kozisi bw'umuntu kandi ujo shanga ngo byabishaju ebyaniriza kuri se kikoko kiri kuza kuba kiro 200 byabasa korobe kiri kumara kubasa kuri sa umuntu uri kiro nshanju kiro ngaga kiro kinana hati cyorobera umubiri kubasa kujogora mwebye biri gukora no kubasa kunaga bitari gukora hatushanga ngo byabyo kurye byente yarire iri kubiho mu binyasi bikombe kente wabihindurire cyo kiri kubasa kombe k'umuntu amana agagori kwihamu nigije kuyamba kureba ngo umubiri gwaye yombeka kandi gwamanya neco gukoresa ibyo byo kurya byurire ijyo chance hati ukija warugomuka waika ofisi waika haduka ninga handa hori gukorera ninga wazumusiri kwinga ubundi nosa kushanga wayehemba uri rushishoshera bwawe atoko ni ijana naka akacebe kanje ko twize nanaga katogo kandi buriyo kawanje ngumenywe at least 15 minutes after so ngwini kunkata zashyire Dr. atanarinywa so ubundi nayehemba yes wayehemba icyo cyuwayehemba nuboce hembire ngo kuwo kurira amani gashaka gashuma ukihamwe amani go kutungura Nchuru kushangira bamwe nkomuri za shayi na za shayi 5 ndani yaka akakopo kakawa ninga nanywa kagira sikubushera ubwari irashigishire ninga yarwo ugundi muneke ninga kandi kapapari ninga wagaga bama papa tukagenda nagwa musiri nijuka ninga yahumura hugusha yazanka kashana
yayotaho nk'edakika nk'ikumi icyo nacyo cy'amaani amaani ago turikukoresa nigaruga y'izooba mpurire kori poto mushana gukwiriza ikigwine eki waboine kikozesibwa ekyo ekibintu kikwetororamu oija ushanga nk'ori ku poto mushana oija okora vitamin D iri kubaine buri kintu kyona kiri kwetenga kukoresa vitamin D nekiri kwetenga kukora vitamin D konka kiri kwetenga ngo oza akashana rero kibone kutandika kukora ago nago nagane maani wakora je iwe waguma nitwe ahabwa programu je Ebyamagara kandi niko tuba tuganira tutyo ahabyo kuri byakubasa kuba mbitwa amaani kandi yatshobora je ngo mbere ogwekiro kikuru nubwo mbere ogwo kuboine kuri ya wabo ryo mirimo bwo kuba nokora nabwo eco ine kwa nogurisa omunjero etebekine kutariyo kuba endira kucinduka baba nibamweta Phillip Besigye ogwo nomukugu ombyendya okurga omushemeza amagara aha omurembo rwambarra ahifa harwe bikona wano mwenda ukwenda kongera kwega okukuguko mu nshonganizo zimwe iwe hikahwaho no wakuzo wa boda boda ho amahanda nakutwara namukusya abo kubezi neshonga nkuru abo amagara gitu namunonga ubwira bo bunkurira abantu bindi ngo nabandi gecishija kandi wo mukiriya hasi y'emyaka 4-5 chewo nyisana inga kitofu konka akuya tubegeraho rere tukatantamure tugire kitwakihamo n'abantu cyo butungi charity umuhereza aba program eji kandi abagitusiyaho n'aba kazire health products bine byo kunywa birungi kandi warakitestingireho reka kuba munyituma gambira mutahi wawe kikorire kandi nakasenta ko kiguzire biriyo mabase kucira no kugira amagara marungi biriyo maduka go no mwihanga kandi biriya kasente kaje uko twahendera tuti turebane oro kubanza oro kwija mukama abarinde Ebyamagara byambikishibwaho Kazire Health Products.